umutima urazamukaga wagera hano umwuka ukabura ko kugusubiza inyuma waba gumanutse umwuka ukabura ko kukuzamura ubwo ngagenda n'ibiseme kabura nta kantu nakwikorera kanini nangwa ngo nderure yabaze rero mwabonye babasiga amahoro barazaga imana namwe ikabazana mukabarasaba bagasubiraho bakansiga nabonye n'inzu yawe barayirashe baragenje ihangane mukecuru mukomere turahari ku bwanyu kugira ngo tubarengere kuko urumva nicyo mwatubyariye oya ntabwo wenda ukajyana mukecuru ntabwo wenda ukajyana kanze ndebe ko mfite akabango mu mufuka wenda reka nukabango ukora icyo kagufasha sibyo sakira sibyo muzarwana urugamba mu bumeshi natwe turaja turabasengera kurakoze Imana sawa mukecuru mwihangane mukomere kandi turakomeye ko tugeze kino gihe ndacu tukibaye oya ntacyo mwenda kuba twe twakize byari bombe byashenya hepfo ntacyo tukibaye oya Imana irahari ntacyo ngo nibaza niyo nuhora dukura maze mu by'Imana tubona muri pere yo magi oya twasigaye nubwo tugwaye twasigaye turi kuvuga ngo Mana bagende imbere ari wowe ubaha imbaraga urakoze cyane basubiyeyo oya ariko urumva amasengesho yanyu niyadufasha ngatekereza ngo ni nguruka ngagenda uramusaza ugasanga yapfuye kubera yapfuye kano kahande kose kabaye guca no kumukenyeza ndamukenyezaga ndavuga ngo Mana ngo ndaguma Imana izandengera oya Imana irahari kandi twaje kugira ngo tubarengere mwabonye mwisukiriye ndavuga ngo Mana ushimwe n'abandi baje mbere nararwaye nararembye abaturage nibo banjanaga ku bitaro bamara kumvura bakongera bakambeka bakansubiza mu rugo nabwo baraje banzanga hariya maze mu by'Imana mbona barasohoye ndavuga ngo Mana ushimwe mwihangane mukecuru mukomere rero katugende rero sibyo musigara amahoro kabisa nta kibazo sawa sigara amahoro nuko murakoze Yes, twongeye kubasuhuza, twongeye kubifuriza gukomeza kugubwa neza, inshuti mwese abakunzi ba Eugene Official, aho mudukurikiye muherereye, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, kuri mwe mwese mwakoze kuri subscribe, ndetse mukanda no kunzogera, kugira ngo buri ko dushizo inkuru, muzajye mubona notification ibabwira ko twamaze kuba tugera muri studio. Turi mu gitondo cyo ku munsi wo kuwa gatandatu, turi ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu turi mwaka 2026. Uyu mwaka rero rwose dufite akazi kenshi kandi rwose tugomba kugenda dukora. Bimwe mu bigize amakuru tubazane muri iki gitondo, mwese abakunzi ba Eugene Official, ndagira ngo mbabwire ko mbazane inkuru zikomeye cyane, ni inkuru utasanga ahandi, ni inkuru ziri update twamaze kugenda tubategurira. Akororo ari amakuru n'ubundi nk'ibisanzwe agiye kugenda agaruka muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariko by'umwihariko akaza kwibanda hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntabwo bikiri mu by'ukuri icyo twakwita ngo amakuru dufite atariho ivumbi. Mu by'ukuri nuko abarwanyi ba M23 bidasubirwaho bamaze kurasa mu cyico, mu by'ukuri umuyobozi w'umutwe udasanzwe wa FDLR bita ngo ni CRAP, uyu akaba ari nta wundi n'uwitwa Gihome, nk'uko amakuru ku munsi w'ejo twagiye tuyagarukaho, ariko tutarabona proof cyangwa se
ubu rwose twamaze kuba tugenda proof cyangwa se ikibyemeza uyu mugabo turaje tubabwira uburyo ki uyu muyobozi w'umutwe wa CRAP cyangwa se umutwe udasanzwe wa FDLR yarashwemo. Byose rero muri iki kiganiro cyacu nyaboneka ntuze gucikwa n'abakuru twamaze kugenda tubegeranyiriza. Hanyuma tukiri hano muri buno burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, turaza kugaruka kuri ASM Ventura yamaze kuba ishyiraho ubuyobozi hano mu mujyi wa Goma. Turaje nabyo turaza kugenda tubigarukaho, byose rero ntuze gucikwa ni muri iki kiganiro turaza kugenda turi kugezaho. Turaza kugaruka mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru aravuga ko hari umunyekongo wamaze gutabwa muri yombi ndetse yamaze no kuba agenda afungwa. Yafunzwe kubera iki? Turaza kugenda nabyo tubibabwira. Ni mu gihe kandi cy'ibitoki haraye hafashwe n'inkongi y'umuriro cyangwa se hahiye. Ese byagenze bite? Nabyo turaza kugenda tubibabwira. Ikindi kandi turaza kugarukaho, ndagira ngo nkumenyeshe ko mu by'ukuri muri Australia ku munsi w'ejo habaye imyigaragambyo ikomeye cyane y'abanyamurenge. Ese bigaragambyaga kubera iki? Byagenze bite? Ibi nabyo turaza kugenda tubibabwira byose uko twabashe kwa tugenda tubibategurira. Ni mu gihe kandi icisha asa naho ibintu bikomeje kugenda bibi cyane, aho rero bari kugenda bati ntabwo giseke tugomba kuba washyiraho cyangwa se wahindura itegeko nshinga. Byose ni muri amakuru yacu n'andi makuru menshi cyane tutabashe kwa tubagezaho mu mfunyapfunyi. Ndagira ngo mbasabe munyemerere rwose mudutize umwanya nyuma yuko turibe tuvuye kwamamaza tuze kugenda tuyabagezaho gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma kandi nimuze rwose kugenda mudakoze like kuri iyi nkuru, hanyuma batarasubscribinga namwe mubikore rwose mwihuta cyane kugira ngo muzajye mugendana n'ibigezweho. Reka dutumikira abadutumye duhite tugaruka mu kanya gato n'amakuru mu buryo burambuye. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Kubari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Yes, hanyuma rero bakunzi ba Eugene Official, ngira ngo ntabwo biri ngombwa ngo iyi video muyumva amajwi kuko twatangiye muyumva. Ngira ngo nyigaruko gato rwose, ntabwo ndi buze kwitindaho kugira ngo duhite rwose, ndagira ngo duhite twihuta tujya mu imiripuko cyangwa se mu nkuru zikomeye cyane. Ariko hano nashatse kugira ngo mbereke uburyo M23 mu by'ukuri intambara cyangwa se urugamba muri iyi minsi barimo kugenda bahangana narwo ntabwo ari urw'amasasu gusa, barimo barahangana mu by'ukuri no kugira ngo abaturage bose bamenye neza cyangwa se bahagikishe ko abaturage bari amahoro. Niyo mpamvu ubona abasirikare nk'aba ngabo bakuru babagize gutya mu by'ukuri bakamanuka mu giturage bagasabana, ukabona bagana n'abakecuru, abakecuru bababwira icyo twakwita imvamutima yabo, bababwira kira kitu. Ngira ngo mwumvishe iyi video y'umukecuru avuze ati Wazarendo baraza, ariko turashima Imana, turashima uburyo ki rwose dukunda ukuntu muhita muhagera bataratangira kutugirira nabi cyane ngo bibe indengakamere. Ati kandi ku rundi ruhande ati rwose ibintu muri iyi minsi urabona ko bimeze neza,
ati dufite icyizere cyo kubaho kuko ubwo tutigeze dupfa kiragiye bimeze gutya ubwo mwahageze mu by'ukuri ibintu bimeze neza cyane. Urabona ko noneho sasa M23 ikintu barimo barakora muri iyi minsi barimo baragerageza mu by'ukuri kwakoreshwa ngo ubuyobozi bwegereye abaturage kugira ngo nyine urabona ko abaturage batangiye kugira gute barimo kugenda bayiyumva. Ureba nk'uyu mukecuru bura kubona umuntu w'umukecuru nk'uyu nguyu cyangwa se umuturage mu by'ukuri yegera umusirikare mu bihe nk'ibi ngibi by'intambara ahangaha nuko hari uko mu by'ukuri baba bamaze kugira ukuntu baba bamaze gukoraborana ubundi baba babona ubwoba bukabataha. Ariko iki ni ikimenyetso simusiga kiba kigenda kigaragaza uburyo ki abaturage barimo kugenda bagira gute barimo kugenda begerezwa cyangwa se ubuyobozi bwa M23 haba mu nzego za gisirikare ndetse no mu nzego za parti politique cyangwa se z'ubuyobozi bari kugenda begera abaturage. So bravo rero twavuga ngo ni byiza cyane kuri 23 aka kantu bagakomeze kuko urabona ko karimo kugenda gatuma abaturage mu by'ukuri biyumvamo cyane cyangwa se kagenda gatuma donc babona ko ibyo bagiye babwirwa mu by'ukuri M23 n'abaterabwoba n'ibisambo n'iki abaturage bazakomeza kugenda babona ko ibyo bintu mu by'ukuri ahubwo kwari kubangisha mu by'ukuri abaturage. Tuve kuri iyi nkuru sasa twigire muri iyi nkuru ikomeye cyane. Ndagira ngo mwese abadukurikiye rwose mbanze mbabwire ni weekend nziza hanyuma ubundi mbinjize mu nkuru ya weekend. Ni inkuru ikomeye cyane ngira ngo ku munsi w'ejo twarimo kugenda tunabigarukaho ariko nyine ntabwo twe twakabonye amakuru yuzuye atwemerera kuza rwose nko muri aka kanya muri studio kugira ngo twitereke ubundi tuyiripure. Nk'uko rero twakoze icyitwa ubucukumbuzi cyangwa se twakoze ubushakashatsi twanje gusanga M23 yararashe cyangwa se yarivuga donc yarashe umuyobozi w'umutwe udasanzwe wa FDLR bita ngo ni CRAP. Uyu nguyu akaba yitwa Gihome. Ubu ngubu wa FDLR aho bari kunyumva bari rwose bo barimo aravati uyu mukenyi ibi bintu aba yabimenya ate. Byagenze bite rero sasa ejo nagerageje kubivuga mu kiganiro cyacu mu musesenguzi. M23 imaze iminsi ngira ngo twe twagiye tubigaruka uburyo bari gutegura ibitero FDLR hano muri Nyiragongo bari gutegura ibitero byo kugira ngo bagaruza umujyi wa Goma mu gihe imirwano ririmbanyije hano muri axe ya Rubaya. Nk'uko rero amakuru ari kutugeraho atariho ivumbi byasabye ubujyange cyangwa se byasabye ubwenge bwinshi kugira ngo M23 ibashe kurasa uyu mugabo mu by'ukuri nk'uko byagiye bigaragara kuko yafashe abasirikare bamwe twita ngo ni unité spéciale cyangwa se bamwe twita ngo ni special force ba makaske bajya hano muri parike cyangwa se hano muri Nyiragongo bafata hafi umunsi wose bahanganye n'uyu mutwe wa FDLR udasanzwe bita ngo ni CRAP ariko biranga rubura gica. M23 yahise ikora icyo twakwita ubujyangi burya karuta kandi karakamira irangije igaragaza ko yabaye inyantege nke kuri uyu mutwe wa CRAP nawe urangije sukwiha amapeti cyangwa se sukwizamura mu ntera uti burya CRAP iri hejuru cyane kurusha ba makaski. Naho kumbi mu by'ukuri M23 bamaze gutegura icyo twakwita plan B yo kurasamo uyu mutwe bakawurangiza. Bafashe abasirikare bake ba M23 cyangwa se baba muri special force babasiga aho ngaho muri iryo shamba cyangwa se hano muri parike ya hano ubwo twavuga ngo ni muri Nyiragongo. Barangije bafata abandi benshi barabacura ariko babacura bari stand by bababwira bati mu by'ukuri mube hafi igihe twabatabaza mwadutabara mukaduha umusada. Aha rero icyo bari bagamije niki kwari ugufenta uyu mutwe wa FDLR wa CRAP kugira ngo wereke ko batsinzwe basubiye inyuma
noneho ubashe mu by'ukuri gutego babashe kwitega umutego, uyu mutego ubaze kuyigwamo. Ni nako kandi byagenze, kuko M23 bake basubiye inyuma, ndetse banagaragara banasa n'abiyereka abaturage mu masaha y'ijoro, basa naho bari kubikora mu buryo buhishe, ariko nanone mu by'ukuri uburyo bugaragara, donc bugaragara ariko buhishwe, donc bwa bundi bugomba kubonwa na babandi bita abatasi cyangwa se anere, niko iwabo muri Kinshasa cyangwa se bivuga abatasi b'uyu mutwe wa FDL n'izi ngabo ziri kurwana ku rundi rwa Kinshasa. Barangije bagaragaza ko baje bitwikira ijoro, ariko mu buryo bwapanzwe, noneho babiyereka rwose barimo kuva muri iyi parike ya Virunga nijoro. Icyahise kibaho rero sasa, babandi baha amakuru FDL bahise bagira bate, bahise mu by'ukuri bahamagara barababwira bati tubonye babagabo bamanutse batashye. Ariko noneho kintu ukumbi nkurikije amakuru twari twagiye duhabwa, harabo tuye mu makuru ya gatatu yari yamanukanye, ubona ko mu by'ukuri bameze nk'abagize gute, nk'abakomeretse, doki babarandase, abandi babushwe. Noneho kumbi ni ukubafenta, baberetse ko bashuye inkomere nyinshi zigaragaza ko ku rugamba batsinzwe. Abatanze amakuru bayahaye FDL bati ko mwabakozemora, ko tubona mu by'ukuri bacuye inkomere nyinshi, ko tubona mwabakozemo akazi. Abo kwa John batubanza rwose special force yanjye ikomeye. Naho kumbe aba bagabo babagutegeka ikintu cyitwa umutego, daje kugenda biterero sasa. Barakumanukiye bava aho ngaho nka metero 500 yaho bahanganiye, barangije mu by'ukuri bakora icyitwa ambush. Ibyo kurya bihagije bari babifite, ndavuga bya bintu bita direction, nk'abantu bari biyemeje kuva hano hantu muri parike ya Virunga mu by'ukuri cyangwa se hano muri Nyiragongo ikibazo bagisoje. Barangije batega ikintu bita ambuscade bayigumamo. Ambuscade yatwaye iminsi 2 kugira ngo mu by'ukuri uyu mutego wabo ushibukane uwo babashe kuba bagenda bawutega. Amakuru aravuga ko aba bagabo bategereje ko hari ibindi bitero biri buze kubagabwaho, ntibyaba, ahubwo bakabona drone nizo ziri kuza hejuru zigenda zibatata, ariko none zikazamurwa ku buryo abantu babona nyine iyo zivuye niyo ziri burengere. Ikigero inkundura y'intambara yo kugenda igaragara hano muri Rubaya, ari nako kandi bari gutegura uburyo ki mu by'ukuri bakwataka hano Igoma. M23 bateze ambuscade imeze nka parallel. Reka tubabwire imirongo 2 iri parallel, ngira ngo murayizi, apana ya mirongo iri perpendiculaire. Turavuga imirongo iri parallel, ya mirongo idafite ahantu, donc uyigiye ari nk'imihanda itagera ahantu yahurira. Niyo ambuscade basa no bayiteze, babateze uruhande rumwe bajya hano urundi bajya ubundi Gihome. Ubwo aba bagabo bari kubatereka none twigira imbere tujye kureba uko bimeze, tugenda dusatira twegera, nibwo aba bagabo baje kugwa muri iyi ambuscade ya M23 y'abamakasike. barabarasa bya bindi byo ku rwego rwo hejuru gusa, ariko bitewe nuko uyu muyobozi bari kumurwanirira, baje baramugenda bamukavaringa, barasumwe ndamwitambika mwitegera nyine, biza kurangira uyu mugabo rimufashe, ariko rimufata ahantu habi, kuko bavuga ko ryafashe donc hano mu rushyi rw'itako, ariko werekera nyine ku kibuno cyangwa se ku myanya y'ubugabo, ariko nyine ntiyapfa, babasha kumucikisha. Urumva bari bamanutse ari bake, babona n'umusada M23 kuko operation basa n'abayirangije, none ntibakongera donc ntibabishyiramo imbaraga cyane, kuko babonaga ko Gihome bamaze kumurasa ahantu habi, kuko abamutwaye batusaga n'abatwaye umurambo. Iperereza rero riragaragaza iki, cyangwa se amakuru ari kutugeraho aravuga iki? Uyu mugabo Gihome akimara kuraswa, uyu mukoloneli akimara kuraswa, yahise yirukankanwa ku bitaro biri ahantu bita ngo ni Ipinga, bikomeye cyane.
ubu rero niho ari kwitabwaho, ariko ngo bikomeje kugenda byanga, barimo barasanasana byanze kugeza ubwo batangiye gutekereza kuba uyu mugabo bari buze kumuha transfer bakamujyana ahantu bita za Beni akaba ariho avurirwa. Ariko nanone kandi hakaba hari n'indi proposal ivuga ko ashobora kuzahita ajyanwa mu gihugu cy'u Burundi akaba ariho avurirwa, kuko yarashwa ahantu habi ndetse igisobe gikomeje kugenda kiba umufunzo. Aya niyo makuru atugezeho rero mu by'ukuri twifuzaga kubasangiza muri iki gitondo, muri iki kiganiro, kugira ngo namwe mwumve ibyabaye kuri aba bagabo. Hanyuma rero reka tuve kuri iyi nkuru tujye no ku yandi makuru twabateguriye. Ariko nk'uko mbona iminota yamaze kuba igenda isatira, reka ayandi makuru tuyabagezeho ndi na mugenzi wanjye Vincent, aho tugiye kugaruka kuri iyi nkuru ivuga ko Igoma M23 yashyizeho ubuyobozi. Muri make akaba ari nkuru tugiye kugenda twinjiramo. Waramutse neza Vincent? Waramutse neza bwana Python. Urakomeye? Ndabona ko nenda shima Rurema. Vise amakuru arimo aratugeraho ndetse twavango atariho ivumbi nuko ASF23 bagize gutya bashyiraho ubuyobozi. Hano mu mujyi wa Goma hari impinduka zabayeho cyane cyane hano muri kaminuza ya hano Igoma. Ngira ngo iyi ari nayo nkuru duheraho muri iki kiganiro cyacu cyo muri iki gitondo. Umwanya nawe kugira ngo iyi nkuru uyitugezeho cyangwa se uyituvire mu zindi muzingo. Ibyo mu mujyi wa Goma ASF23 nyuma yuko ihafasha gihindura ibintu byinshi, navuga yuko yahereye mu bayobozi b'inzego z'ibanze ibagenda ijya mu madini nawe itunganya ibyari birimo, kuko urabizi yuko idini ya Isilamu yari irimo ibibazo bikomeye. Irabanza ihuza abayobozi bo muri Isilamu, nyuma yo kubahuza gushyiraho ubuyobozi bafashijwemo n'uburyo ASF23. Yego. Ijya mu mashuri abanza ya Gardienne ishyiramo naho navuga gahunda ifatika. Ijya mu mashuri makuru na za secondaire ishyiramo gahunda, ugeze no muri za kaminuza. Yego. Ubwo rero ijya guhindura abayobozi yabanje ikuraho uwari uriho wayoboraga Imigome yitwa Professeur Muganda. Yego. Akaba ari umuyobozi mukuru nyine w'ina universite ya Imigome cyangwa Université Nationale de Goma. Bamaze kumuhindura hari ibintu byinshi bagiye bamushinja mu bihe bitandukanye. Bamushinje kutubahiriza inshingano ndetse no kutisobanura ku bibazo by'imiyoborere n'imicungire y'umutungo bigaragajwe n'igenzurwa ryakozwe muri iyi kaminuza. Bundi mu ibaruwa umuhuzabikorwa wungirije ASF23 Professeur Pedi Kaniki yamwandikiye ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2026 amumenyesha ko yamaze kumuvanwa nyine mu nshingano zo kuyobora ino kaminuza. ASF iki cyemezo imaze kugifata ivuga yuko yashingiye ku mategeko agenga amashuri makuru na za kaminuza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse no kuba Muganda yari amaze igihe kirekire ataboneka aho akorera atabifitiye uburenganzira nk'uko twabonye andi makuru ava ku ruhande. ASF23 kandi ivuga ko nubwo yari yaramutumije inshuro zitandukanye ngo atange ibisobanuro ku byo yashinjwaga, atigeze yitaba cyangwa ngo asobanura ibibazo byagenzurwa ryakozwe mu mikorere y'iyi kaminuza. Muri paruwa ASF23 rero wari umuyobozi wa Imigome ko akuwe ku mirimo yiwe guhera umunsi wa 28 bamumenyesheje irabaruwa. Itegeko rero kikaba cyaraje nyuma y'amezi menshi hari amakuru avuga ko Professeur Muganda atakigaragara mu bikorwa bya buri munsi by'iyi kaminuza. Rero bavuga yuko bafite icyemezo kuko yatumijwe n'uko nabigarutseho akaba atagaragara imikorere ya kaminuza mu by'ukuri ASF ikaba itaramenyaga uko bimeze. Mu ibaruwa rero bamubwiye ko bamukuyeho, bahise banashyiraho abandi bayobozi muri itangazo bahise basera. Ariko rero tugarutse mu ntangiriro ya 2026 amakuru yatangajwe n'ibitangazamakuru by'Igoma byavuga kuri ya muyobozi adaheruka kugaragara mu ruhame kubera impamvu z'umutekano
byari byatumye muri ibyo bintu abanyeshuri n'abarimu. Muganda ubundi yari amaze imyaka myinshi ayobora imigome imwe muri kaminuza zikomeye mu mujyi wa Goma. Muri 2025 yari yahawe igihembo cy'ishimwe byagize uruhare mu guteza imbere uburezi n'ubushakashatsi nta kino gice cyo muri y'amajyaruguru. Rero Maganda cyangwa ubuyobozi bwa kaminuza ya Goma ntiburatangaza icyo buvuganye no guhinduka by'abo bayobozi, ndetse n'uyu Muganda ntabwo biramenyekana aho ari, ariko abantu bo hafi bagiye bavuga ko ashobora kuba yarahunze akaba ari mu bice bikontororwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, cyane ko ari nabwo bwari bumeze bwamushyizeho yari ameze nko gukorera. Noneho abandi batuganenga bakavuga ko AFC ishobora kuba yaramukuye kuko itamenyaga gahunda y'imikorere y'iyo kaminuza cyane nk'abantu bagenzura hano. Nyuma y'uko rero bamukuyeho bagendeye ku mategeko atandukanye mu ibaruwa yabo bagaragaza, bavuga yuko umuyobozi w'ino kaminuza ari umushyashya wari Profeseri Jean Baptiste Kakoma Sakatoro Zambeze. Yego, ko ari we bashyizeho kugira ngo ayobore ino kaminuza. Bavuga yuko uwo bashyizeho wundi ushinzwe uburezi, umunyamabanga mukuru ushinzwe uburezi muri kaminuza ko ari Profeseri Richard Kabuyanga Kabuseba. Bavuga yuko ushinzwe ubushakashatsi ari Profeseri Nzabandora Ndimubanzi. Ushinzwe ubunyamabanga bw'ubuyobozi ari yitwa Butotima Safari. Ushinzwe igenamigambi ari Paruku Marisawa. Ibitangazo nyine byasinywe na Dr. Biturwa n'ubundi nyuma y'uko iri gukuraho uyu muyobozi byari byasinyweho na Fredikani. Aha, nguko rero ngayo rwose ni amakuru akomeye cyane abagenda tugeraho muri iki gitondo. Bise dukomeje rero n'amakuru yacu, twagaruka kubikomeje kubera n'undi hano muri aka karere k'ibiyaga bigari. Ubu amakuru aratubwira ko mu gihugu cy'u Burundi hari umukongomani wafunzwe. Uyu mukongomani yafunzwe kubera iki, byagenze bite Vincent? Ni iminsi myinshi abanyekongo batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo bagera mu gihugu cy'u Burundi bagahita bafungwa nk'uko amakuru tugenda tuyabona. Ejo rero niho hatitikanye amakuru atandukanye avuga yuko umwe mu banyekongo cyane cyane ukunda kunenga ubutegetsi bwa Kinshasa ugendanye n'imiyoborere ndetse n'imitunganyirize y'ubukungu bw'iki gihugu yafungiwe mu gihugu cy'u Burundi, ariko akaba yakoraga n'imirimo y'ubutabazi. Witwa Benjamin Babunga akaba yarafunzwe uko amakuru abivuga, yarafashwe n'urwego rushinzwe ubutasi bw'u Burundi, noneho bamufunga. Amakuru agaragara biravuga yuko umupolisi wamufunze ari witwa Mathias Joseph Niyonzima alias Kazungu, akaba ari umupolisi n'ubundi usanzwe ari ku rutonde rw'ibihano byashyizwe n'umuryango wa Union Européenne. Yego, bikavuga yuko rero uyu Benjamin Babunga ubundi usanzwe akora imirimo y'ubutabazi cyane cyangwa akora ubusesenguzi ku byerekeranye n'ubukungu kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ashobora kuba yarabagamiye muri Niger, noneho akaza kuvayo agira ngo agere mu bihugu bikontororwa na AFC/M23, ariko ubutegetsi bw'u Burundi bukaza kumwikanga yuko ari umwanzi w'Uburundi, kuko ari umwanzi wa Tshisekedi, bamufata gutya. Abantu benshi rero babigaye baravuga bati ni gute Perezida Evariste Ndayishimiye uyoboye Union Africaine akomeza guhohotera abaturage ba Kongo, yaba atari mu ntambara yaba ari mu ntambara. Ati ntabwo byari bikwiye, byabakwiye kuba itarekurwa mu maguru mashyashya. Nta umuryango uratangaza, yaba ari amaradiyo cyangwa amateleviziyo byakunda kuba bifite ntacyo biravuga, yenda bikeka yaba yafatiwe, keretse abakoresha imbuga nkoranyambaga bamwe na bamwe bari kujya bagaragaza yuko ashobora kuba azira cyane kuba yarajyanenga ubutegetsi bw'u Burundi ndetse na Kongo muri rusange ku ntambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo. Vise haravugwa inkongi ariko ahantu bita Cibitoke.
nibyo mu ntara ya Kibito ya Bujumbura, ni intara ya Bujumbura hano mu Burundi ku mupaka n'u Rwanda hafi na Rugombo. Hari isoko rikuru rya Kibitoki ryafashwe n'inkongi y'umuriro ku mugoroba mu saa 12 hafi n'iminota 20. Abaturage batabaje cyane bo mu Rugombo batabaza polisi mu dutabare kuko inkongi imeze nabi, ariko kubona imodoka y'imoto yabatabara byagoranye imbere no muri video wabibonye. Abantu benshi bo bakomeje kunenga Burundi, baravuga bati genda bite kugira ngo amasoko ajya cya buri gihe. Hari amasoko menshi yagiye ashya mu bintu bitandukanye nk'uko abantu bagenda banabigaragaza. Abantu bakavuga bati iyo atari isoko rihiye ibunaka usanga ryo mu mujyi ridahiye, ryo mu cyaro rupfa. Abantu benshi mbega baribaza ikigenda kiba mu Burundi tukabayobera, kubera ko mu isoko rimwe amasoko abiri ahiye mu Burundi mu gihe kitageze ku mwaka. Abantu benshi bagize impungenge rero ibiri kugenda bibaza n'impamvu yabyo, byayoberanye muri rusange kuko iri soko rigiye navuga yuko ribaye nk'isoko rya gatanu nyuma y'andi masoko menshi yagiye ata mu bintu bitandukanye. Ibintu ntago byoroshye rwose. Hano nabo burani ba rwiyemezamirimo bashaka kugira ngo barisane ntawamenya. Bamwe mu bantu bitorereza baba bashaka kwikiza abandi, none baba bekere ko aribo babitwite. Urebye ukuntu isoko rya Bujumbura ryahiye kugira isa bakaba batararyubaka, ibyo ejo bundi mu Kibitoki cya Bujumbura naryo hari ibindi byahiye. Ubona yuko ibintu byo mu Burundi byo kubisobanura mu buryo bumwe cyangwa ubundi byakugora. Vise tuve kuri iyo nkuru tujya ku yindi nkuru ivuga ko imyigaragambyo habaye imyigaragambyo hano muri Australia yakozwe n'abanyamurenge. Iyi myigaragambyo yagenze ite, byagenze bite, yakozwe ite Vincent? Reka imyigaragambyo ikorwa n'abanyamurenge mu bice bitandukanye bari hirya no hino ku isi bamagana jenoside ikorerwa abanyamurenge nk'uko babivuga. Ati turamagana jenoside ikorerwa mu bwoko bw'abanyamurenge n'abatutsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. By'umwihariko bakavuga Nord Kivu na Sud Kivu, bakavuga bati ingabo z'u Burundi, ingabo za leta, imitwe yitwaje intwaro itandukanye irita abanyamurenge ndetse n'abatutsi batandukanye mu buryo bwa jenoside. Ati yashyizeho blocus humanitaire n'ibindi bitandukanye nk'uko uwitwa Kiruba, uwitwa Enoch akaba ari ijisho yabisobanuye mu rurimi rw'Ikiruba, avuga ati ni gute mukomeza kutwica, ni gute mukomeza kutugirira nabi. Ni byabereye muri Australia rero Canberra imbere y'inteko y'amategeko ya Australia. Abanyamurenge bamagana ubwicanyi rero bene wabo bakorerwa. N'abanyamurenge benshi bagera mu 1000 bateranye nyuma y'uko imyigaragambyo nk'iyi yabereye mu Burayi ndetse no mu bindi bihugu bya Amerika. Bamagana ubwicanyi bene wabo bagenda bakorerwa mu bice bitandukanye bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biri muri Kivu y'Amajyepfo. Yes, urakoze cyane Vincent. Reka tujye no mu yandi makuru, reka dusimbukire hano iwacu mu Rwanda. Turebe rero ibyatangajwe na Ambasaderi Olivier Nduhungirehe. Aho Ambasaderi Olivier Nduhungirehe hari icyo yasabye amahanga gushishikariza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndagira ngo ubutumwa bwa Ambasaderi Olivier Nduhungirehe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Vincent nabwo tugende tubugarukaho. Ibyo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Iterambere Ambasaderi Nduhungirehe umuryango mpuzamahanga n'abafatanyabikorwa b'akarere kuhatira mu buryo bwo gukorana na Demokarasi ya Kongo mu kubaka mu buryo bwo kubaka amahoro ndetse no kureka ibihugu runaka bikomeza gutera Kongo imbaraga no kuba intwaro kubireka uko bakabahatira gushyira mu bikorwa ibyo bagiye basinya. Mu magambo rero ati ibifatika no gutanga ibisubizo byafite ku bibazo by'umutekano by'igihe biremereye akarere k'ibiyaga bigari, asaba gukomeza gutera Kongo inkunga y'intwaro ndetse no kurwana. Ati byiza ni uko mwahatira Kongo gushyira mu bikorwa ibyo yasinye aho gukomeza gukora ibintu bibaho uko bivuga abaturage umutekano. Wabonaga yuko ibyo yabwiraga abadiplomate ndetse n'abahagarariye imiryango itandukanye mpuzamahanga mu Rwanda ari uburyo bwo kuguruka ko Kongo
yakomeje guteza agaciro amasezerano yagiye isinya mu bihe bitandukanye, byagiye yiyemeza mu bitandukanye, aho akaba yarashyize imbere intambara kubera ibihugu bimwe na bimwe bitera inkunga igisirikare cya Kongo ndetse n'abafatanyabikorwa babo gukomeza kwica abanyekongo, aho yubatse hamwe ngo basenyere umugozi umwe wubaka igihugu kandi wubatse n'akarere mu gihugu. Nk'uko rero ngahe nuko nguko rwose amakuru yacu muri aka kanya rwose ahagaze. Dusimbutse vise tugarutse hano muri Karehe. Karehe baravuga ko rwose abari barahunze mu by'ukuri kubera imirwano ihanganisha Ebototisire ndetse n'ingabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa ubu ngo batangiye guhunguka. Byifashe bite? Muri teritwari ya Karehe no muri Kivu y'Amajyepfo ni mu gace bita Tushunguti, hari imirwano hagati na AFC ndetse na FARDC na Wazalendo itandukanye. Yego, kandi cyatumye abaturage benshi bava mu byabo barahunga bakongera mu bice bitandukanye kubera ibibazo nyine by'imirwano. Abantu bari bahunze cyane mu gace ka Tushunguti, imidugudu igize Kurutoma ya Ziraro, bari bahunze bajya mu bice bitandukanye nyine bakeka ko babonamo umutekano, cyane cyane bajya muri Kurutoma ya Rawo, Rwanda n'ubundi iri muri Warikari muri Kivu y'Amajyaruguru kuko byegeranye na Karehe. Bajya mu bice bita Biriko, Busurundi, bajya mu bice bita Karaba kugira ngo barebe nibura ko babona ahantu hari umutekano bakomeza kuba bari, cyane ko babonaga imirwano ikomeza kuba myinshi. Ariko nyuma y'uko M23 bashyira no gace ka Tushunguti, abaturage batangiye kongera kugaruka, baravuga bati turabona ubuzima bwongeye kugaruka, kadusubire mu miryango yacu. Nicyo rero cyabaye icyizere cyo kongera kugaruka kuko M23 yamaze kubafata iratse Wazalendo na FARDC, bituma bongera gutahuka kuko bari bizeye ko babona umutekano ndetse mu buryo bufatika. Ni mu gihe kandi visa andi makuru arimo kugenda tubwira ko rwose Kinshasa ngo bakomeje kugenda bakoresha drone cyane mu baturage cyangwa se mu bice bituwe n'abaturage muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iyi ntambara. Kinshasa irimo irakoresha drone ku buryo bukomeye, irakoresha drone ku buryo bukomeye mu bice byinshi, yaba ari Kivu y'Amajyaruguru, yaba ari Kivu y'Amajyepfo, ariko yaba Kinshasa yaba n'uruhande ruhanganye rwa AFC narwo ubona yuko rwatangiye kujya rukoresha drone. Ubona yuko Kinshasa niyo yafashe umugambi n'ubundi y'amaguru mu gukoresha amadrone atandukanye. Byanatumye ndeba urutonde rw'amadrone akunze gukoreshwa cyane ku isi, ndeba nibura amadrone agera mu 10. Mbona drone zikunze gukoreshwa cyane mu ntambara ya Ukraine, Burusiya, Amerika, Irani ndetse na Kongo. Harimo drone bita MQ-9 Reaper, ni drone ikoreshwa cyane mwa bino bihe mu mwaka wa 2026 nk'uko ubushakashatsi nakoze bubyerekana. Iyo bita Bayraktar Act ni drone cyane mu ntambara na Kongo. Twabonye nuko drone ya Bayraktar ifite ni drone ikomeye cyane yakozwe na sosiyete ya Bayrak iri muri Turkiya. Yabivuze ko kandi tubigaho mu kinini n'ubu cyakomutaje kigira drone muri n'ubu cya Turkiya. Abahanga bagaragaza ko ubushobozi bwo gutwara drone zirenga imwe y'intwaro kandi no gukoresha radar zigezweho, banagariye nagaragaza ubushobozi bukomeye mu ntambara zitandukanye. Ikaba ifatwa nk'ibintu by'ubundi zikomeye zakozwe n'igihugu bitabarizwa mu burengerazuba bw'isi. Ukabona yuko na Kongo ikomeza nyine gushyira amafaranga muri drone kugira ngo ikomeze igirire n'abo abaturage babo. Ari drone ya gatatu bita Bayraktar, Bayraktar kugira ngo nakunda kumva amatangazo atorwa na Lawrence Kabila avuga ati bakoresheje Bayraktar TV2, ati niyo yarashe ibunaka. Yabaye icyamamare cyane, ni drone kunze gukoreshwa n'ubundi na Kongo ndetse ikirene n'Uburusiya. Ikaba ari drone ikomeye nayo kuko ifite ubushobozi bukomeye kandi n'amafaranga menshi, ariko na Kongo arayiguze. Hakaba indi drone ya kane bita Shahed Sat-36, nayo ni drone ikomeye cyane, iri muri drone bita drone kamikaze.
drone yo wumva ngo bakoresha drone cyane kandi n'ibirimo harimo bita drone ni drone nayo ikomeye ikorwa n'Ubushinwa ni drone ibereye no kugura na Kongo kuko turi kuvuga drone zagutse na Kongo mu Bushinwa iyi nayo irimo hari drone bita CH5 Rainbow iyi Kongo na igira ariko turagusanga neza yiguze kuko amafaranga yo gupfuta barayafite menshi hari bita Oreo 8 nayo ni bayigira ariko ikorerwa mu Rusiya hari S70 Okohoti nayo Uburusiya nibwo bugikora hari indi drone ya cyenda bita MK28 Ghost Bat nayo akaba ari drone ikorwa na Australia indi drone akaba ari drone bita Acti nayo ni drone ikunze gukoreshwa artificial intelligence ndetse n'ubundi bushobozi bukomeye ubona yuko drone mu ntambara ya Kongo drone zigezweho hafi enye zikoreshwa mu intambara izindi zikoreshwa mu bindi bice Vise tugezeho rero update waduteguriye mbere uko tukurekura kamera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubivuga ku itegeko nshinga rishagurwa n'ishyaka rya UDPS rya Tshisekedi yego ibyo birateza impaka ku buryo bukomeye ntabwo twamaze kuvuka impande zigera muri ebyiri kandi ubona zihanganye bikomeye uruhande rumwe Tshisekedi yuko itegeko nshinga rya Demokarasi ya Kongo ryahinduka akabona manda ya gatatu bamwe bakanavuga yuko akwiye kubona manda ihoraho kugera avuyemo umwuka nk'uko umwe mu banyepolitiki yavuze ku mugoroba abandi bakavuga yuko akwiye kubona manda nibura y'imyaka 12 kugira ngo arangize intambara indi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uko babona nta wundi wayirangiza keretse Tshisekedi nk'uko abamushyigikira bambari be babivuga abenshi babivuga rero n'abagiye bahabwa imyanya itandukanye mu bihe bitandukanye nk'uko ubushakashatsi twagiye dukora bwagiye bubigaragariza ariko urundi ruhande rutamwemera narwo rwakutorera kuvuga ati ntabwo bishoboka rwanateguye imyigaragambyo ku itariki z'ukwezi kwa gatandatu mu mujyi wa Kinshasa rwavuze ko ari nk'irimo rute nta muntu n'umwe urimo mu gihe polisi nayo yaguye inama ivuga yuko igomba kuriza imyigaragambyo umuntu wese uzajya mu mujyi kwigaragambya ko batazamwihanganira uruhande rwo mu Rwanda rwakoze coalition 64 bavuga ruti ntabwo tuzemera yuko yiyamamaza bamwe baramushinja gukorana na Perezida Paul Kagame nk'uko batefa mu gucamo ngo Kongo kabiri bagafata igikorwa bakazomeka ku Rwanda ibyo ni byatangajwe na Martin Fayulu n'Insenga bakavuga yuko gukora referendum kugira Tshisekedi muri manda gatatu ari ugutuma igice cy'uburasirazuba bwa Kongo riba nk'ikigenga ari ugutuma ASM M23 bikora bigira ishingiro abandi bakamushyira yuko ibyo ari gukora ari uburyo bwo gutuma gushora intambara ku banyekongo nk'uko bamwe bagiye babitangaza abandi bakamunenga kuko ntacyo yamaze bakwiye kuva ku butegetsi igihe kure kigeze nk'uko byagiye bitangazwa ibyo byose rero bigenda bigaragara tugarutse mu Rwanda mu gihe polisi y'u Rwanda yizizaga urugendo rw'imyaka 25 umuyobozi mukuru wa polisi yaseke Dr. Godfrey Henitz niboneye imikorere myiza y'abapolisi bo muri Minisiteri barangije amasomo y'icyiciro cya 14 y'abofisiye bato ndetse n'abasoje amahugurwa azwi nka Advanced Police Special Force Course mbere yo kwakirwa na Siti Namuhoranya uyu mupolisi rero uhagarariye polisi yo muri Minisiteri yanabonanye n'umupolisi n'umuntu wa polisi y'u Rwanda Siti Namuhoranya bagirana ibiganiro byibanze ku mubano wa polisi y'u Rwanda ndetse na polisi ya Seychelles nk'uko babitangaje Perezida Uganda Yoweri Kaguta Museveni yakoze impinduka nto zitunguranye muri guverinoma yari amaze iminsi 3 ashyizeho yazikoze mbere y'uko ino guverinoma inarahira abantu baratunguye cyane bavuga bati ni gute umuntu ashyiraho umuntu ataranarahira agahita amuhindura umuyobozi mukuru wungirije wa polisi ya Uganda James Tokaya yasabye abapolisi gushyira mu bikorwa neza ubumenyi bahawe mu myitozo ihuriweho y'ibyumweru 3 ya SWAT igamije gushimangira kurwanya iterabwoba n'ibindi byaha bikomeye ashimangira ko hakenewe ubufatanye bw'akarere ndetse n'amahanga mu guteza imbere umutekano nk'uko yabitangaje ibyo ni byagiye biranga navuga kimwe cy'umweru kirangiye mu byerekeranye n'umutekano ndetse n'izindi nzego zitandukanye ariko twagomba kugaruka
ku Bushinwa n'Uburusiya nabwo dushyira imbaraga muri Afurika kugira ngo barebe ko bakigarurira Afurika, barebe ko bagira n'ijambo rikomeye nk'uko twagiye tubibona bitangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye. Nagushimiye bwana Fayito. Urakoze cyane Vincent. Aha, yes, bakunze Eugene Official rero akaryoshye ntigahora mutama, ni mutwemere dusubikire hano cyangwa se dusoreze hano amakuru yacu, tuze gusubira mu yandi masana andi makuru ari buze kubagezweho. Mukomeze munogerwe na gahunda za Eugene Official, turabakunda cyane. Imana ikomeze ibarinde kandi ibane namwe. Ciao.